ก็พายที่พูดเลยไหนนั่นเนอะแอดัมก็ถือมันนี่เอาบ่ตามอ especially ซึ่ง Genesis chapter 2 3ไหนแค่ซึ่งใส่มันเนาะsalvation นี่ก็แต่ที่นี่ที่นี่ salvation ก็ไม่ได้มันก็พูดละซึ่งแอดัมนี่ก็ถือนะบูจิมาอย่างแก salvation นี่ก็เอาบ่ sense เองลักอันบางทีสมศกฮับยังแกก็ทำมาkahamนางลักขโมที่มุงบ่ฮับลักขโม salvation บ่นางอีมังลักขโมAdam o kthei mane a kok no pula buji thai itihas bible o sung pula Genesis chapter 2 3 nai thang kan sung no go aro srai kaitor dagima tongo a buthaina ta sadi a buthaina ta sadi mane no kaitor ni kok no ta nor di himani klayo inke abono sung pula romi mayanke buji mayanke abono haina erang kerang kothoma hani sung buji na kanke sung whole bible si sung buji mangala sung bible no khibi siri mangka kamono a ya phangni a problem a birman kotorma a pandemic kotorma jeman corona virus abo pi thajak sara sangsaro a zorawa bemar kotor khaima hai a adam ni sumso khamani a pandemic na sung buji mangke sung salvation se buji mangala gospel se buji mangala sumsok bahai ke habai ke buji mangala tamagai sang puila obuniti kaisa buja na Genesis chapter 2:17 ar sarai abun sa ke nang adina thisina in sau aro kai to sarai nang adina sa khamane nang adina tas thisina ga thimung khamane abo tamo kisa wan sur na mosong a thimung tamo a adamo ke thimane abo busuk zorate intensity busuk zorate abo kora busuk zorate abo magnitude kotorma abona ang bujir na mosong magnitude ni nang saprong ke nor abona relate khaina di भूमिकम्प फाइके मैग्नेट्यूड कोरमा हानि साजो आवा मुनके भूमिकम्प फाइके आबो सारा दुनिया अंको सहर रंनो से वासना लिलागिर खान सामहाय इनका एडम नि सुमसक बुसुक जरते आबो कथै माने आबो 50% दा कथै याके 100% पर completely कथै आबो नां बुजिर नानि नंग वान सुनो मसो बिकॉज salvation कमाय द मान नि से सका एडम कथै माने आबो बुजि थाय Adam kthei himan no kaitham weke buji nai mano Bible ti naikha ke puilang ke Adam kthei te puilang ke spiritually dead kaitani kok no khana yawi bthai sa phun log no spiritual dead hapka immediately no alamba go Genesis so chapter 1 no kaito jepro singsa slamba ye mafur tam sang ke kaham phani saw singsa slamba baw kaham ni samana blai rare enka kahamani samani abo jaga hatai mura no naithokma bai abo kahamani saya babo bini slama mani no nahare tamokhe afro sumchok hapaya ko sumchok hapya ko mane no a jorao tektok rei te abo chimi buya a kathang kaitor bai bini slamjak borok ni kjaro kuno kaisa baimung kri halok baimung kri salbrum brumna kathang kaito bini srishti korto bai fellowship tong inka spiritual kathai mane no tamongke abo kaisa bema ru kolumya abo tamongke kathai mane no kaito ni kokti tongoi malia bin kokti tongmale bin thani phainana musungma kri kya kathai ni tong bagai Ephesians chapter 2 aro chapter 2 ni verse 1 tam sangke nang agi kathai tongma se kaito ni kokno nore nang pura kathai kaito ni kongno norjak gamono ang agi ro saw sumsok mane no akai to ni kok tei tongi male bin kok ni rezak matio sang bahari trespass khaima hai boundary lai kai to obose kaham ni sapu mo jaga se sang lai thango sang kai to ni stand te tongi maya simi buya sang kai to thani phaina ni musung bo krei gabono sumso ko kthei ni samana bo follow kthei ni samana abo haina kaise bemaria blai kheno kotor sisti korto ba halo baisuka bini koktei tongui malia gambagino salvation kaisa abo haino kaisa kolom kesani ko yabo abo blai ken kotor abo blai ken operational kotor samung nangu inke o Ephesians chapter 2 verse 1 or nangage kethei tongmani ini sawo inke te kisange Genesis chapter 2 verse 17 abu thaisa ke nang surely nga dinon 39 saw ga thimong hani sapro sang srai bujinang abo 50% thimong ya
adamara kathaya bo fully no spiritually dead asum sok ni bathai a adam a kaitin kong na nori asam khaipro ingamo sumsok abo haino kaisa rogya abo totally inability kaiton thani final top sapan kaiton thani final musung mung krei ang sakang mo sama tongo kaiton standard 10 commandment kholoi nai nai di nanga abo kaiton kokti tongoi da man thik no nang kristona gospel no poito khai pano nang hasakani samu kaham khlai mano borok ni borogo halogo naina thangake haipano kaitor kubing tongke bin standard rizak a moral law 10 commandment kholoi nai de nang tongoi da man nang tongoi maya tam ning ke nin thani a adam ni thoi tong bagai nang spiritually kathai bhaga kathang nai tabu abo abono tini na o ko thangnai nai salvation kamai da man a ko awe related spiritual death teki sanga second ke pos halsa ma thainai physical death Genesis chapter 3 verse 19 teki sanga Romans chapter 5 verse 12 Adam 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 ni sumsong ni baga abo spreading thanga Adam ni thuitong tui ka hamo kisi sa bis luklai ruma baisa tui pura nostong thamo ke abo haino Adam a sumso klai pro bo immediately no physically to the thilia hypono a human history wo a thimong hapakya a thimong kaitoni creation salamjak pro tongmaya hypona sumsok ni outcome ka thimong spiritually dead immediately na hapka tai eventually abo bhan butin borok hadli bislamjak ha bislamjak bo borok bo hadli na khalangnai a sumsok ni bagai third eternal death Adam ni thei tongma bagai sang kaiton kokti tongoi maya sang salbrum no kaiton ni ari ingjak o Adam thei tong bagai sang kaiton ni law breaker kaiton ni kok na subai nai ke law subai ke mane no amni punishment tong nai je o hasaka tongsak Christo phairoke a eternal separations man jak thai law kahamung tongke law ni punishment mas ma tong nai tamni ka kaiton kha bible ni kaiton ka kathar bo sumsok bai tongoi maya Romans 6 verse 23 for the wages of sin is death and so oh wages the meaning tam nadi wages mane no nang tini din hajara sam khai kan ke nanga din hajara ni rang mano abo nini samung baise nang a rang mano amno resulta gabno the wages of sin money abo as sin ni man thaino thimong asumsok nari asumsok basus kotor asumsok mane no sristi kortana sinia create na sinia make na sinia malik na sinia bini kok na normani bin authority na normani tamka kaitor krei khnei amti high life no musungmani abono garden of eden no adam bin create ni kok na normani amna sumsok abono a adam ni thei sin thani tongo sang kaitor creator sara tongna musung bin authority sara tongna musung bin kok na nori tongna musung je malik no sang sinia abono yaphang abono problem the thimong bible clear a thimong abo physical death no chimi hunya spiritual death no bono tabuk no a adam thai tongo bagai je christo phairok kaitor ba kakjak hakjal jak gawo a spiritual death bo sung nukjago keteki sangke physical death thiblang besak no sung besak no ma khibi mak langnai keteki saki eternal death separation from god forever mol brum brum ni bagai kaitor bai kaitor ni kaham ni theke sang haksal jagri thangnai jemon phone death phone kathai kono connect kri hai abo haina sang kathai jemon bufang kathai hai sang puran kathai tamni ke sang separate musong jang ma bagai sumsok mane no kaitor ni kokti sara tongnani separate abo no inga abo fair diklai abo unfair fair ni nai thange kaitor musong jagya bo bo tongthok jagya borong no buthari tongnani hain tomosong borong no joli tongna kaitor musong jagya tongkhe sumsok ni buthai ingkha obo sumsok ni buthai ingkha no a thimong amra bible death thimong sapura abo physical death no simi point khaya abo tamongke sung puila nukha spiritual death physical death teke sake eternal death mathang jagya abo no eternal death bible lo sung naikha ke bible clear
kaitor se a author bose a source life is source bose inga amono bible ekdom clear se nang adam ka thai sumso ka thai ha ke kristo wa nang ka thangjak kristo ni bisiti phai nang nakar jakha yachak jakha khairuk jakha nin sumsok ni man thai pet khai jakha inga tumuna nin sumsok ni man thai pet khai jigya ko christian bisiti phaya ke a eternal separations mas manjak nai gamano a eternal separations manino kaituni presence kaituni kahamni presence theke haksali thangjak amti aje hello kaito tonglak ni kaito tongnai haban kaito ni paiflaya a tham chi chimi manjak nai tamni ke sumsok ni man thengka kaito ni rat kaito ni thamchi righteous judgment sikok simi morke thengya borok bathani chimi morke thengya simple kong ke adam ke thei nakar jagya kho christo phairok aborok no a kaito ni thamsi manjak nai o thiblang basagya kama pore a paifly abo unending o sangsara tongsak second third fourth fifth time no zorari mano kento a o busak no yakar ma pore physical death ni pore tai kuno second time third fourth ni tai karikha o langma tongsak sang kaiton maya ganang khairok nai ngai sang satung watoi kaiton khairok mung khalok mung sang mani tongo hapano eternal separation no te kuno mungsa tonglak hebrew chapter 9:27 zora kaisa no borok thinai te zora a thiman poreng judgment manjak nai after kuno second chances tonglak second time tonglak hain bagai arono bible ni ha gospel ke khna togo salvation sabo kaisa tradition kaisa cultural kaisa theory ya kaisa phurumung ya au kaisa option buya tam ka salvation blend urgent ni christo phaya ka nang mathang jaya ko christo phaya ka nang mathang jaya ko roman chapter 6 verse 23 tam sa thimung a sim no roman chapter 6 and 23 take isa jaga but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord sumsok ni man thaing kha thimung haipano christo phaya ro eternal life manai जों जतन थैनाय तमा ख्रिस्ट फायरक तमा ख्रिस्ट फाइनारक फिजिकल डेथ मानाय हायपनो ख्रिस्टव फाइनारंके ख्रिस्टनो पयतो खाइनारंके अ हासागा तंगसाक न तंगसिनि न बिनिया सुमसकनि मानथाय आ एडम कथै तंमोन आ पेट खाइजाका नाकार जाखा खायरक जाखा याजक जाखा ख्रिस्ट फायरके इटर्नल सेपरेशंस नासिंजाक तावबो हासागा तंगसबो न नाकार जायखौ कि दाव नाकार जायकिन बागिनो ख्रिस्ट फाय नाकार जायकिन बागिनो eternity wo consequence bong bagai nasing jak itong gobono adam kathi mani sungti sin topic fesin adam kathin saman tamong ke nang spiritually dead 100% immediately adam thai tong bagai physical dead mo manai physical dead te kisang ke eternal dead sang adam kathi man abo 100% kathi kita 100% kathing to hake borok bai ka thangnai amna next sing trek thangnai next a ko kongkha salvation man tamo sing saimang ka bible te sing adam ka thai 100% ka thai kaitan thani phaya